atalo vatu I lo sunga I li fai pisinisi o le afia fila ngai le foi la wo vai ku nga o sui la style pela le wa sa fa CEO ia fatalo foi lo sunga le CEO CEO le anga la bodi ele anga la bodi ia CEO nga o le ke vai ko de fai ma fa de ko e fa le anga fai la ma fa se mea Ele atu fiaru le ngava le o kero vai falika ko faila ma. Ei o sa o irunga mangwala ai o so irunga ke kuria la. O manga o kero ka kuri la. I have assistant police commissioner, deputy police commissioner. Le ai ke le ku ke o ke manga o ke aru ai. O le tule a fo ile o le e ke faia mo meo suenga o commissioners. Ia sa ola. Ki baka ni foi koru ia sui komisinga. O komisinga ba ia I kumalo. Sui komisinga ba I kumalo. Sui komisinga ba ia officer. Ma sui komisinga ba ia la me ke kau sawai. De masangi ka ia ka. O amionga manga ka woloa. Ia masusuenga ka foi bula be ka vale ai le ropo o le be ai. Hit and run ko nga cases fapenga ole ta ua le na ma o te lo fo le to inga tanga tele na ya nga ila sunga kama fo ye ele ai ni meongi fainga mase tauane ai ma wa umala tanga tele masalo mia ele ole lei o nga faia la ku ngadwenga e ku ku yo ruma ele o le komisingo le ai o mai yo ruma ke lo le komisi le sa fa le sa yeli o renga fa ku o ruma o komisinga sa o e ka tribunal o le ga ia fa sanga o e va o ia le ka tribunal o e kongua e te tauna ina ke ringa o sa wa ke aro ke pala ia o lo kungo expire laso wa foi lá que ringa o mari se nga ka mo ki fa mai ri swa nga ke pala ia a lo kungo expire wo ke laso ai fa sa lo ke le pen fa sa lo pe ele jinga lo wo expire laso so le ka lu fai yo o fa ngo ala wo e ta ua o ele e mo mia o to inga walanga mana tuo to finga na e mo mia ini nai to fa sina fa to ina le o kero fa ku a mea fa pe ono o to sanga o so fu le wo yai ai o lo te refer le me o le to fa to ina iki ba ko yo ya ko inga la finga lunga ya o fi ku ka sanga la finga lunga nga ko ngwala ba tu nei New Zealand ese a le makanga ruanga leo ese le komisi po le fala putonga le la ko ke vaia a mionga leo mangko ko komisinga mangko ka fa ku sa mo vanga na el bangale a circula fongo leo a be e ko ku manga man tu le make sense le mele le o le ko la a fia la komisinga por sui komisinga o fia la ku e ave sui komisinga nga mai le fa ku mo sui komisinga e fai ke foi mer sui komisinga balanga o langa pausile o ko ku mo yonga si ai ese komisi la tu te vai a mionga tawolo separate pe yung sila es mo pa separate o sila e la ko va no fa pico sa ilia le pa so kula fongo ka ko mere ko ele so kala ro rengo fa ko ke ngo o ele lo pen fa sa la ya bango a ke o le ya bango yo wa foi lo bango o foi ngai mo ngalisa ya bango efo mo le bango Herbert abongo nga ko ke ya wa expire so di fa sa lo ui ai sa fu ai te lo ola si o mio su eska o fa kaliska komsi la wa ye si fa mo mor ko le mo si fa mo mor ko le a me nga le nga i wo ke ya o le ai what's that ka ngo apa ka fa fo ya ka fo ngai lo ma sa mo wa apa ia wo fa sa lo e wa langa le wo male applications ia wo levanta tapunia ia fo ia tulanga o le applications mo se komisinga wo manga a o le ala ele I fa sala la winga ngi sui komisinga wo vai lai o komisinga mo ia la fea se kuifonga le ai o ko sui application le ai o la vai le akalea ku so le wa ave o e fa ku skala
kusa kiroi kuasi kusa lu ave o le levo foi le open wind o ko foi luma o kamo Einstein o foi le ngole Albert Einstein kamo foi le o Michael Da Vinci o Christopher Columbus Ora sa nginga lo ke pala ile famsing sili ngala vai le ke lo kure ke kuma KC famsing KC le langa ke ro o lau aka langa ile fa pese aka se famsing sili KC o lau aka KC fa popo KC senior King Copra. King Copra. Ala so como ana. Quiero se come fora cara. Fa pe mare caminho o ya kui pesenga. Fa pe ma si ko inga nga va ya le library pesenga. Pisi Papel mo. Pisi librarian foi ele. Librarian. Fa mai alo I perinta fa mai le yo le librarian. Librarian. Kilo o fa ngo ala so le ke le mo ngala bongo. Ya. Kwa ku ke e ka kala kinga. Ke. Vei. Ele ia nga au ko ke au ke sola ese marca por calame. Yang o humano foi atu ya asia tatina sunga lo ia. O ela le ua umanga sangi le sangi ko oki. Ele mafaya nga ya ese se ivanga nga. Ai au va ai nei le ata le o to vi fone yo o e maro tu lai mai. Tu sa pese ata foi le oni memory le ata le pese pe foi le wota misia ya o e lungo nei por calame memories foi nga wo ya pese foi le memory lane foi le wo ka fa pe a ku se fa pe wo misia si se uso Carlo faz a pessoa ya o que le pore o runga makinga ele o le mawembe o be o ma fa ya timba o ma fa ya timma ma le ma fange ma leongi o mo ka nga mo ke tim mai fa ma ko timinga tim o tim le a foi tim fi fo le pesili o ma se ma ko tim fo le ko ma leongi ma Timothy mo ke o represent ya e ka ko ku nanga u ba ku e mai ake si so ka lo mi so ka ko le la kamana le ke fa kwai vai la oi vai ngas ke di kong wale ite wala vai ka me wala ma Leila kai mina le ai kusala leili avea o e faila ko ko wa failo la ko ko nga karo mau pe e ka o ko mai ora ko nga pe avea mai taisen la ba fa fingere nga sa wala ba pe anga ma ke pe va ka se o que vai kur ka producer e vai si ura so ka si ura ka ma fo ale ura so ya agora ele já faz agora quem me acha se me é que e vai me a cara faz uma curinga com foi é curi live vai dire um ya a mas ele já só ma ya me foi lusa o fa mai nga para ninguém me o aquele foi macala ma nga sa o que ele não fia para isso ele que é o capungi de me ele faz a lower me ia wa e pa wale sui kom sina la nga rue mai le te mire nei so fa na o sunga nomen ia ho nga ro ko para I umara nga ko ma ka li ese la nga dia ese foi nomen ese deputy ese assistants that's right assistants la nomen deputies de wo ese ya ma nga ya ai e mai lo waso o ani fo fuanga sa e palifianga ye le nei aso al menga nga wala so mai ave lo wika ko kapungi de mea ke ya para
ya ngala o ne la go fai la o la email ngala mo ke ko fa sa la o me ko fa le o ko fa pela ya se tu va vai pe po fe tu ia e po foi inisi o le a palai foi tu langa po le a ono family nei tu langa io fa come si danno lango pat so far fai si umi ona ta oto mai le sui komsina ia o lo tatou tali tali pe po a fe a officially ai se tatou komsina o leo ya e wa mana tu o to finga nei fa malo e tai tolu tau sanga e ko ro ka usanga ia ma renew pe pe kuri pe ia e fua fo ia of course e fua tu la ngala pe fo pe cut pe kipi terminate sack renew ia tu langa na se temi join mai ia le fionga ia vui Samoa ia mo foi se tato ia te le lopo wa la wa join mai ia le tama ia vui ia tato wo sa oro Samoa le ia ka ko ia fa kas ma ia tau vai tu pi tau fa tafa mai le camera de maro pi foringa mai tau fa tafa le so to ina ya ai fataro fatu ya ngala wa ko e kausau e longo fia foi ele o ye ile fa tua ya wale pi wa fa fai fa ngor kem mar malo matulanga le to sa le ya ai a fa yo mau mai la u fionga ya vui ya orso o pura vale o tatu por kalame mai Samoa ia faataro fatu le nei vanga o le afiafi rungo le tatu puklame le tau te ia ma rosi fu manuia ma lange ma ia fat anga lo i ka ko ni apa tulanga nai ka ko a mio le la nga sa va pe ko ai o le ke lo kai mi e a ko e o la e ya ai le ila ya po ma won le mai la u fionga vui na o man ia le e tau si lo la vale le connections foi lele tu langa ile pe faiona na wo ke la vale tu langa ile tatu sota inga IP e kausi low mai delay mai le sota inga tele lo ya po la internet mana e foi na mana e foi fa tu langa na wo ile camera but fa mole po tau kilia le mai la fa fonga o ro ma wo mai ya le fo ma wo le ya tu ma lor se fo mo ya ma lange ma ya va pena foi fa manom fa talo fa pia te o duo uso ia va pe foi il poi maulungo tatu tunu ia ma le tatu por kala mo te ia ele nei aso ma lor so ifua ma lor la nge ma fa te le pali ia va te foi o na o tutem favor ma sa fe ga ele nei aso ia le tatu to sta pai e no mo tatu por kala ma sani pe o ia ile ga fa lor o foro fa fe no e tuai ia fa talo faile sofa malo Yesu ke e te tau mai o le e ai nai ma tati fanga i tau launch foi lele le wai te le lopo wai tau vai le tale au ki amato au ki lani o fe foi le au ki le kale le au ku marka kale kala kwanga Wai musu ala se ka fai lo a kor fangar ka malanga la lo mai vui le o se aka pori piura fu nga na ava o le tale le tau lonchi le tau va to so va la ulia te tu mai le runga le tau le tale le tau lo po wa tau mo wa le tale Samoa ia le vai nga kongware le kausa ini ke le ba wa e ke ma ho la ko fa nois banga ye yo mole
Ya maloa. Lo que fa ko ka sol. Ika mai ki mai savai. Ia. Ika mai savai. Ko ke ro ala. Ole a o rasta. Ole asa lua sila. O ke fo mua kura i le upo po le rasta. Se fa mainga se lua fa kuanga le leimo au le lava tu mo le a tuana. Rasta, kering me fa ko le a lu po ya. Wa ke le ngai upo le ngalo le. Mo le a nga ko mo upo. Wo fa le anga uma le agua. Fa le anga uma le upo le nga yo. Lai se mai pesifinga lo vui. Ya se sa uma mai vui ale va ko ska ko wakale. La so finga. Le ai e tau mana ya o le la pi o rambo mai le me. Le pe o rambo mai ku nga o le atane o ai masalo a koe whainga i leisi whainga. E alonga winga la o koe soi fua mais koe inga o Ukraine. E koe whaisisi whainga. Ia e tasi. Langa koe whai koe lea ka whole leo le 10 commandment. A koe whai le 10 commandments. At least ale e maua klele ale. Le koe kau sue ala se si e a fwoi e au hu i eile. Ia e whai whawhalao. Ai asau sila mai le akalea. E foi le sia kale le kau kakala po se me or masiga fou. O le akale o le 2 men on the boat. Titanic 2 le. O le asau o ke kau o le so pe ya o maure sta mai ima mana tu le ye. Ke ro. Mere le ngai mo bole o le anu fua va ai mai le angai. Ala wo sa wai ko pe fa pe mai nga biu. E ver como que wa anu ai mamau ko nga ba nga anu ei me vole ei le official meu o apoio o meu no te fau. Wa anu ai o que faz ai se si ko que wa le anu fa ilo man me la nga ei e ko foi mai a wo sa lo ko fasi e ka nga. Ya, ya alangala e tau arunga i le tau lau to ina walanga e pe o mato wata mo me o tama iata fui le o hitinga ke le box office ai o le akala lea o kamara lea e launch ke le ngai o kilangi lea wa sila mai irga kade na o le foi le foi le va to le talia e ta o to foi le le stanga tali tu o te le nei fola fosa Foi ka le o ngai sa mo ya le vangal o ya foi sa mai ne mau mai ese coco South America ka ia we o na winga bi o na winga Godfather ya ia ile ngo ko mo aku va pegar o apalai wa tu la apalai ola bela apalai ir kakap ole sui kom singa o leo sui kom singa leo wa foi ko wa ngai fasal ngai fasal ya le la ku la mutu la ku o kapongi me ya la ku kapongi o kapongi mai me ai si vai pe mai que para mí foi ngai ko kala me le mo ro fia para ya Kelo ele kawila o ino wa parlai bai le sui kom singa sa bo ke fi kawi ai o ile a ko ile Scotland ya anu ai o i perkangia ya ba yenga ya la oi kawi nga ya oi ya la anu foi la quer foi perkangia o langa dispa mai o perkangia ngar ko ma singa le ke fia sui kom singa eso le ite mano ko sa wa
Ya. Wa tan ro fo le hit and run. O ngangi ya ta male ta una fisili isi ya uso gi ya no ifafo na fisili anga dal me o ye le hit and run. O fa kule pawal me kilo o I amone le mai ile ya kugo ile o afo yo chakam ma ya tau samone jile wala o fe o fa ye at o ke le hit and man le e fa ingo fa bawal tangata to tasia te ma fa we and then that person will reveal the whole story and I hope she will talk ilongo guru mawal tangata le te ma fa we le hi policy alo me ato alo na ashi you know that's that person va ko le ki al ngal le hidden man akau ko ai pulang ai wai esu a e maua le a foi le bibi o linga o le truth le kanga kale pe ele kanga fa lo fa formel chat awanga what's it today before au po nga sila ka kala nga fa ka ko kele o ke lo le wingi le mai New Zealand ke ro po wingi le mai Australia but the problem is nobody knows le success male anga inga ilumba male o press lai ele casing ya fa lo ai o le ufanga solo lava mari tatu va ya tu le u tau i Samoa si o tulanga o leo a New Zealand por clame wa o le ai la o lunga pe no foi tu le atu e ui ai ke lo mau cases o le faku le cases ya o le faku le so ya taula sei tatu tu matai pea ya po ole ale tu langa ole a mangkua le nga la ku li mongi a pili le la ko case wole ma fai ya le ai ka ke fa kali le mele le fai ngai le judicial review however ole foi ngo so mai ka mo fai se le lenga ka fai singa me foi o fa ka konga oki o center I au ka fole on ka pulava le kasi so ole mana ia la le wingo lo fa matalanga la ka ko o ha se ia va ai le atunu I kuo pakakua ko fo ila ukala le atawa o talia le fionga ya vui la to fa fo ia la utala le va ve ole na tupo le fa la velavi ai anga kupu le fa la velave ka uro re kai minanga ele sime fa peo langa ma e mana tu mai le atawa it's an accident ele sime ang fofoing mongi lele fa koi ana taya lori ta mai titi tu loa fa kalise lo o nga sa ili se so soangi ma fa ilo ai leo fa ilo ai ainga ma me uma langa e mana tu pe na fa tu lo tala se o ia fa la velave o nga e manga lo me o le ifonga sa ili le lenga mana tu mai o la wa acknowledge I tai fa msinonga tato ma tu la fono le mele o le vale le ma le ifonga le anga fa kingo lis foi vai kai mi nga maranga o makoi le judicial New Zealand ma tu lang fa pena so o la ai va nga ka ua e ma fa ai ona for fa fika u le anga ili fa pe kuloa ili fa pe se fa sio kanga ka fa mo inga fa pu fo pe o kasi lo ka sanga o ma o le va mana tua e o inei sila oi la va kuar case la pasile le lenga o kiele si kamaro foi le e pas tu lo wala wala pas sa mo le va menga ngofo ku I there is e ma fainga ka ko aki wingar nga ko inga me la fai ma fo yai compare hit and run e ire kai mo pongi sa male au male pu o va veau e fainga ka inga e roa ka kala sa va varia au ka fora wala
maranga o kai mo va vea so le winga la ya le na ta fai atu anga kupuro ele nga kai mi foforo mo fa fika udi kai mi ravanga e ora o fia bodi ma kausanga o fia no le fukasia bodi ma kausanga ya le fukasi le kupoi tira sila la ta to ye ya isa wa o le nganga ia make fa a makia o le a le mea ua ese ai le ngei hit and run mai hit and run umalav ai sea la vea le sainga ngare vea mai vai loi fale aka maua ya pe ala wa manga lo ka kanga ko por mianga na wa manga lo wa isi la vea ora ka mai po ro pe ko la maua fa ya le vea maua ro o le winga le ala no te fai atu la asanga lualu this is why le ataua ua makua obvious lava le case le ngai o se kangaka laua lunga o se kangaka kaualoa o se porokiki o se fai pisingisi ele se kulo ele se kangaka fo ile pese ave taxi po se ave pasi o kangaka e laulo o kangaka i lo le o kangaka o mia ko filei al me hola le madi ele ka punge pe au ngin kula ima ele ngakala ngala ver kangaka nga bengal ka vale au kangaka umanga la ko lo le mele ya wala ko do ala fu fier ka mi la ka fa ka oko la le ka ko fia iloa o le ngoa o le shi o ke loa ole a avatu le avanoa nei le ta porkalami e fa kolokolo aku wai se ka ku lalo ma se ka ungangi ile shi ia ole fa sa moa ile ka mai ka ilea le ka pangu mai ai ia le fionga ya vui o la o fa tala noa leo e atangia mai o willing to talk or testify e winga le hit and run o le mea mauti noa lava i lo loto le ataua it is not Marie it is not Marie's time wa uma more kai mi mua i le i le case le conspiracy wa uma i le kai mo Marie unless e koe open loa le case a koa o le hit and run but o le usau noa mai vui e i kama i ka i lea ua a makao nga whaakarakara ngoa i leo mai ngiusila e fōringa mai o lea e ngofo ma le story o le mea lea. Before la ma ke kau mawhai e wha leongi ngoa mangi suafa. Pa ka focus lei ataua. O lea se fautuanga le lei mo le tamaitai lea pe a wha apea. O lea ua e ka penga e ka uma me e keirua. A se faukuanga le lei moia. O le faukuanga le lei lava. O le amio konguron whamakara o mamea uma. O ngā o ngere ko mo lewa ngā e sila whiare mea e ke le kaukara. O le kaimila nge mwhainga whamaku uma mo se whangange se puinga mo oi. Inga ia whesu iai le se leo lewa ngā ngofa mo oi. Ma koe whaasa oi mka upule. E ke aura ia o se whekunga inga wholile po se marilienga le hore harmony agreement e sefe ia mai le mea lewa ngai loa e lewa le kaua i le whaasao ia e kaurole ia ro ole kaunga se mea mio kongu oro maro lo whainga maro file mu ma vese maro ma whawhau e le koe whaama whainga ia oi lo oranga ako ma na ia whautuanga Godfather sunga le a taua o le upu maukingoa ma le upu tautino po ai lava sita mai taisia po se mai kai la ikiki po se farekua po se kausi po se saoao po ai lava o le tua lalo ma le au ngani ua fia mapu le aku ua fia mapu si ainga ma makua kua o le upu moni aia a fai e tulo na yo walo ia a fai fo i wa e ngofo wa e le sa o loko ngai kaimi ma e te ro la kala
it's never too late le ato. No. It's never too late. A whaia kelengi mafuaanga kakau nga e si la fiai nga kao fiofi nga kao fiofi o le ale ai se mea. Let me say this, o oea o le siampingi, o oea o le koa, o oe fo i o le aulo i faku ka ngaka ai sea na i rongi mako kala ka ia kau whaapili o le kako ngā luenga e whai whakasi. O le kako ngā luenga e whai whakasi. O ke whai ar kala leari a taua ma o ke whai aku. I lo u karikonga. E sili o ngā lesa o loko le kangaka e ngake ufi inga lesi kangaka. Ngā i lo le kangaka ngā whai ar mea. Sa ole. E sili le polonga o kangaka. E sili le polonga o kangaka lea ngake i loa. Ngā i lo le kangaka ngā ngā whai ar. Whakakainga. Lise. Yeah. Yes. O la vai polonga lise le mele ngake i loa. Yes. So that's a good example. Absolutely. Ua fiwa la singa fo I kua fafinge e ngofo makau mawhai e keu ma papairu ma fali. Ore maka upu I langa fo I sianga maka upu e fiwa e fai e lesa o loko lava. Ai sea, soli, o lai ke iloa. O lai ke iloa le mafua. Pe vela na fai atu. O ai lava le ngei kangaka po le ngei a fai ua ulufia lo loko ma lo wanganga. It's about time waka kau o ngā whaai loa o ka evi ia leari. Ua leva o ngā ngofo nguru ko ke sila fia. So leo oi mako ka mali anga. E oi mako ka mali anga ka lei a tau ki le whai aku o ke ngofo pea mo uku waku I le atua. O awhia ea. O awhia ea e ke whaahari kingo mai ai le ngai mea. A whai o lau musu musunga le ngai ka ke fiu e ka fio ka mga kure a kaua e ki whare hit and run. Koe o ai. Ka ke fiu e whaangaro e se rea koe inga maka upu maroku lau maroka lau whaiva ma me whaasoa e le porkalame. E ki whae ai o pisi me foi o kai lo lele history sa mo o kau I. Sa o kau si mo mau de leia ko. O e si mo mau de leia ko nga aru mengi. Yes. E kere kau. Ara o te whai atu. E matua I o ta fia le winga la lea lengo ka whai aku. A wha apea mai nga o ngi kala ka ke varivalia. A whaapea mai o le mori mau lea o se mori mau mua sa I kokongo se kaavali. Ia. Lua sa fe pasia I se isi kaavali. Ia. Kolu nga mua alu I ka ngaka lea nga soar ka mai kiki. Ia. Alu sa o I fa makala I. Ia. Ma fasingo I ngi leangor kaavali kulou ma po ai lava lea ko inga ka ngaka. Whaafkai I lea kua pia whaapea ua kawhalo whengalu. Pe o ngā kausa ua mai le whionga iawoi. Ma leo ku e le li lea vangoa e whaasa sa oi. Ia ma wha free inga ia ma ia ngā sa. Ia wā kau ke kirangi wālanga leo kau ngai pure ka mai kai. Nei ka ngā sa wālanga e korua ka mai kai e lau la kere ia swafo imka pungi rite man. Ngā wā kau ores? Ia, sei. Le pea loko John mai vui. Oi, ia. Nei lo ba ku ya vui. Ia, oi. Ai sa wai ka ki koi foi mai ai fo. O nga ole ngi foi marenga. Ia. Wala vai ama riu ke ka ua whakaria e poi ke ka ua si suafa. Se ia vui o ka. Ia te whataro whatu lau whionga vui. A talo whatu se ua o kasi a foi se au ka mai leinga le ua makua I oi. O lau he a le ua. O lau si a le ua makua I au oa o mai kukongor kako ofisa marungor kako porkalame a kau kere oku isi isu. Ia te whataro whatu marole le ua tau se ki mai le vui lau si whonga. Ma lo partei a siata ma le a taua e le e pe a foi o le mata upu le nei
a foi ole key witness a le tangata leo te whai atuai. Because wa leva le mata upule nei, but that witness, though ele o mawhai ao o ngā whasangkongu mai e makanga luenga o leo le kaimi lea ia le tūlanga pe. But I hope I'm just keeping my fingers crossed. O le a whapea o ngā mawhai leo mai whafo o ngā maua ia le awala inga ia whapea o ngā whakalangoa i kakalea. I'm not gonna name the person. I'll leave it up to the police. Otherwise, o seisia molimau ngi koe whaingi ni mofoilero e trace ngi pa'u nka vale ma me o malava. I tell you what, the Samoan police have thrown all those evidence away. Kailo yai, and I hope it makwai au mai ai kokongu ma koe au mai e leo mai fafo i kom singa sa yai kong inga ia whakaukala whakaukala aro ngā mai whoever that was involved in this investigation kangaka mongi a langa o lupu mongi leu kako vainga i ai i le kulanga peonga i ua le ai ia kangaka mongi ang whaiale investigation ngai. But le wa mai ya kala le wa mai le fa upunga wa pe le lava evidence. Well, I'll tell you what, that is kukikia sekula upua. That was the most stupid thing fa pe mai le lava ya le lava molimau kwa lava molimau ya kwa lava molimau. Ole me foi whapenge a maua le key witness ole me a koringe. That's it. You don't need other molimau. E koe ni tinga ngisi molimau sikele. Paula le me lela ka un fai approve le kaimile ngai o kangaka ngai ia molimau wola ngai ma ila maua ila le molimau wola le ila kou lai pe pelo pea. Because la wala ko le pa nga inga ia le afo ia evidence nga umakoe Samuel wa